Silikali na NGALIKO ya Ulei NISYEKIA SAII kulika NTHINI wa UNEENANYA wa ITUI ITANO SYIKALONI NZAMA NENE ya UNEENANYA BOMAS of Kenya MUSYINI munene wa ILOVI isesone Silikali niyetikila kwete mesani maundu mabata alatiti maulei methitwe maisukume ya makunikilo etangalama mekalile Silikali na Umwe na sula wa ndhiva mwena UNEENANYA mutia wa kukunikila wethianu wa kula mbetu kanasa kwani mwetu wa Usumbe Benjamin mwaka yutuelese kuvitukana kula kutwevo kwa myaikauta yulwa UNEENANYA wa NDC katika Silikali na Ulei unikindu kitiele itina nevinda NGALIKO ya Ulei na Silikali NISYEKIA SAII kwe umunde wiwano wa kuwete mesani ITUI ITANO sya kunenaniwa UNEENANYA yulwa kwa mbata kwa ngalama mekalile Silikali dhina Umwe wa kimbai mianani ya utongoi kuthuima wethianu wa kula mbetu na weyathi Wasya masyaki uteti ni maunungu nisyo manene halangwatano ya azimio inenganite na metikilwa meithwa mesani ya UNEENANYA Wahenga ndio walisema ukiona vielea ujue vimeundwa. So a lot of work has been done. Ndio sasa vitu vimeanza kuelea. UNEENANYA ingi Silikali yethiwa yenda yethiwa na wiwano yulwa kuthukumithwa kwa wiananu wa mivae kusovwa kwa IEBC impya kukunikila mivaka ilio mbunge na UNEENANYA wa account impya ndo mwana kuimia hinandu impya sya NGCDF kinandu cha mwito cha ngaf kinandu impya cha maseneta cha oversight fund inge Silikali yendekethia kusowa kwa ofisi impya wa ndongo ya Ulei na inge kuimia ofisi wa muneno wa maminista maofisi alama vanie kwikia Silikali kithimini kukonya uthukumi wayo. In our statement of issues is the reconstitution of IBC. We have resolved to engage with that selection panel and we shall be writing to them, requesting them to take note of the matter that is under deliberation by the National Dialogue Committee. Kwikiwa SAII kwa wiwano wa kwambia uthukumi kwa twaiwa muthenya umwe itina wa mbunge ya Senate kuvitukithia SYIKALONI siambie na kukonya onandu kuma nzo wa mbunge maundu ao onthe ala meithwa mainenaniwa ni meithwa maikonya maoni ma NND ateti hatongoi maki NTHINI na ona makundi mate maki Silikali. That we say then we have appreciated the Senate for the work they put in yesterday and recognize that now our 60 days begin ticking from yesterday, and that is why we reaffirm our commitment to complete this process within the set timelines. SYIKALONI cionthe syaile kukwevinda ya mithenya miongo thanthatu na livoti ya muthia kunengana mbunge ni kunenaniwa no kana kuthiana nziele kwatiwa kuthukumithia mawiwano nthe ala meuvikiwa ni NZAMA ya NDC. Silikali mbitu UNEENANYA watau wosienzia ya UNEENANYA winguma wa BBI na ula wesie kukima nguta itino wa Supreme Court kuliana na mithiumu ya kulila katiba ile asyaitwe ni UNEENANYA wa ivindani wa President unathiumu ya Uhuru Kenyatta na ndongo ya Ulei Raila Odinga itina wa ngethi ya handshake mwaka wa 2018. We continue to reiterate that this is serious national work. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. Vilingwa mavoku mabamu sino ILOVI nye nito Benjamin mwaka.